I poslije meni da strango, kao što vidite, opet igram nakon dugo vremena, znači nije me bilo 3 sedmice na YouTube, tako nešto. Za razlog toga je bio sam na odmoru u Bosni, jer živim u Njemačkoj, da, i da, to je to. Znači, da se naoružamo, inače igramo danas Samp, nalazimo se na serveru San Marino. Šta danas radimo? Danas idemo da vatamo retardirani kerove, sam da ja nađem, ovo je lift, i sad koji gdje ide, materit. Dobro, ovaj ide u garaž, pa mislim da sam u garaž. Sad ćemo vidjeti, jebote, i dobar, eno i sultana tamam za nas, izvinjavam se rad telefona. Stigla mi je poruka i na koju moram da odgovorim, inače sam na drolju. Ovako. Da odgovorimo. Ček, evo odgovoreno. Sad mi krećemo da igramo na San Marino. Šaban je jedan možda skrenuo po auto, ali neš dobiti. Da vidimo ko ovo. Diko neki. I narode, vidite šta je San Marino. Da, na sred snimanja mi je roknulo skripta. I kako ja znam da mi je roknulo skripta, vidite, nije mučtalo ovo ovdje. I vidim ko ovaj lik, Kićon Grofi, AFK su mi svi i vidim po brzinom jer da mi je skripta pala i ništa, fail, čas, ništa to bilo to na ovome failu i jebimo mati.